Ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, lep dober večer. Poletja je nažalost mnogih konec, ampak po drugi strani to za ljubitelje nogometa seveda pomeni, da se nogometno kolesje vrti s polno paro. In ja, še včeraj smo na slovenskih nogometnih zelenicah spremljali evropski preizkušnji Celja oziroma Olimpije. Danes pa se že nadaljuje tudi slovenski prvoligaški ples. Natančneje odpira se 6. krog prve lige Telemach, v Domžalah pa se bosta pomerili ekipi Domžal in Aluminija. Kar se tiče tega kroga, seveda veliko odprtih vprašanj, pravzaprav na vseh tekmah. Jutri Koper-Mura, najprej prenovljena Mura kot večji izziv Kopra, kot se je zdelo na začetku sezone. Ampak tu je zdaj kot za varovance Jure Aršiča. Tole je nevarno! Žoga na oddajnejšo vratnico in Matičić je imel veliko sreče. Šaubah je poizkusil. Še traja ta napad Šumarjev in tole bo še en kot. Naposled vendarle ne, očitno se je od Šaubaha žoga odbila z igrišča proti Suleju. Tole je zdaj nevaren napad Aluminija, ofsajda ni bilo, Koderman gre sam proti vratom, priložnost za Aluminij, Koderman pregola! Kakšno priložnost je zdaj zapravil Vid Koderman. Varovanci Jure Arsiča so bili tisti, ki so imeli lep šov. Zadnji minuti tele tekme, vsaj kolikor jo je minilo za zdaj. Ampak tu so zdaj domači, Krančič pred vrata, Omoređi prečka! Premagan je bil zdaj Rozman, kot bo tole sicer za nogometaše Domžal. Podaja pred vrata, veliko dela za Matičića. Tole je bil na koncu celo neposreden strel. Krančič proti Omoređiju. Tole je zdaj priložnost za Domžalčane. Omoređi, toda brani Rozman. Tudi Omoređi je zdaj podobno kot Koderman predtem skušal žogo poslati prek vratarja. Vučkič, Omoređi je stekel v prepovedan položaj, ampak tu je Krančič. Priložnost za Domžalčane, Krančič brani Rozman. 50. minuta, Matjaž Rozman se ne da. Krančič. Odbil je Jagič. Tole je zdaj lahko nevarno za vrata Aluminija. Priložnost za Domžalčane in še ena izjemna obramba Rozmana. Torej časa, da dobimo tudi kakšno divjo tekmo v zaključku, je še dovolj. Tole je zdaj priložnost za Aluminij. Sule pa Feta. Kaj je zdaj zgrešil Behar Feta, ko je že predtem Sule imel sijajno priložnost, trčil je na to vratarja Matičića. Dodatka na tele tekmi, ko je zdaj Blodek v položaju, da lahko zapreti nasprotnikovim vratom. Blodek brani Matičić in gol! No točno to, o čemer sem govoril, se je uresničilo. Aluminij tekmo spet zaključuje atomsko, Petar Petriško pa svojim prvencem v majici Aluminija za, kot kaže, zmago gostov v Domžalah. Takoj, ko je žoga letela proti Blodku, je kazalo na to, da bo situacija napeta v kazenskem prostoru Domžal. Potem je še spodrsnilo Rantuši Lamprehtu. Matičić je branil, Petriško pa zadev. Zdaj pa seveda vprašanje, kaj je z morebitnim prepovedanim položajem. Manga proti Radomljam. Barnaba stanje meril polno in tule zdaj Aluminij v priložnosti, da tekmo zaključi. Blodek gre proti vratom. Blodek! 2-0, tekme je konec. Aluminij bo tretjič v sezoni zmagal. Adriano Blodek pa ne samo joker sklopi, ampak super adut trenerja Jure Arsiča. Velik del posla je opravil že pri prvem golu Aluminija, tule pa sam lepo zaključil za zmago Kidričanov v Domžalah z 2-0.
Nadaljuje se zelo dober, da ne rečem odličen start Aluminija v letošnji sezoni. Petriško zdaj v vlogi podajalca, Blodek pa je zelo mirno zaključil tole akcijo. Lorberja poslal po časopis in zadev za 2-0. Aluminij bo zdaj seveda skočil na točkovni izplen. Rene, še en večer, še en rezultat, ki ga bo verjetno kar težko požreti, kot pravimo. Priložnosti dovolj, da bi šla tale tekma v neko povsem drugo rezultatsko smer, na koncu pa nov poraz. Ja, res škoda za neizkoriščene priložnosti. Jaz mislim, da smo skozi celo tekmo nadzorovali ritem in res škoda za neizkoriščene priložnosti. Jaz mislim, da bi to tekmo mogli dobiti. Kako zdaj naprej? Vem, to je težko vprašanje, takole po tekmi, a vendarle vemo, kakšen je bil začetek sezone. Zdaj vas verjetno s fanti čaka tudi en dolg pošten pogovor. Ja, sigurno najprej treba analizirati to tekmo, popraviti napake, se pogovoriti in potem na naslednjo tekmo. Najlepša hvala. Peter, čestitke za zmago. Nekako tudi z vašega vidika verjetno še posebej sladka, ker ste neposredno sodelovali pri obeh golih, hkrati ste bili rezervisti danes tisti, ki ste nekako tole tekmo dobili in za zdaj res dobra sezona Aluminija. Pa tako je. Dobro smo krenuli u sezonu. Što se tiče mog ulaska, evo, to je plod cijele ekipe, iako danas možda izvedba nije bila najbolja, trebalo se dobro pripremiti nakon ovog nesretnog poraza s Celjem i psihički i fizički smo se jako morali za tu utakmicu, a mi smo danas pokazali karakter. I eto, ja sam danas zabio gol i sudjelovao kod drugog gola. To je samo plod cijele ekipe i najbitnija je pobjeda. Koliko ste zdaj že nekako privajeni na delo pri Aluminiju, vemo, prišli ste iz Kopra, ligo odlično poznate, ampak okolje je vendarle novo. Pa da, ligu znam jako dobro. Što se tiče mog dolaska u Aluminij, nemam šta reći, nego samo riječi hvale, radi se jako profesionalno, stručni stožer je jako profesionalan, dečki su me sjajno prihvatili i nova okolina, novo sve, ali ja moram samo davati maksimum i eto, vjerujem da ćemo napraviti jedan jako dobar rezultat. Najlepša hvala, čestitke za zmago in srečno. Gospod Arsič, čestitke za zmago, pa me kar takoj zanima, kaj je s tem Aluminijem letos v smislu tega, ena zmaga v 89, ena v 90, zdaj pa v 91 in 93, nek pokazatelj karakterja ekipe prav gotovo. Ja, menim, da to ni slučaj, čeprav se dostikrat to izkaže kot slučaj, ampak mi smo tisti, ki dejansko ves čas verjamemo v to. Res, da se je zdaj velikokrat poklopilo v naš prid, verjamem, da se bo tudi obrnilo kontra. Moramo biti zadovoljni, veseli in nič drugače iti na nadaljevanje sezone. 10 točk na vašem računu po 6 krogih, kar je seveda za novince v ligi zelo lep izkupiček. Kakšen je vaš, morda malce malo bolj celosten pogled na te uvodne kroge? Vemo, za novince je vedno težko, ko pride v prvo ligo, ampak s tem uvodnim delom ste zelo dobro pravili. Ja, zelo smo zadovoljni, vsekakor. To je bil naš cilj. Nismo se želeli pojaviti v neki vlogi nekoga, ki je manj vreden, kljub temu, da je ponavadi vedno tako, ko ekipa napreduje. Delali smo na tem, nekako to dokazujemo iz tedna v teden, da nam zelo dobro uspeva. Imamo zmagovalno mentaliteto, maksimalno garamo, se analiziramo, pripravljamo, trudimo, nadgrajujemo in hvala Bogu, zelo sem hvaležen, zelo sem ponosen, da smo v tej situaciji. Sigurno dobra pozicija za nadaljevanje prvenstva, daleč od tega pa, da bi bilo kaj končano in smo na pravi poti. Še na kratko o tekmi. Dejstvo je, da vas je v nekaterih fazah tudi vratar držal v igri. Bili so trenutki, ko so bili tudi Domžalčani blizu zadetka. Na koncu je dolgo kazalo na delitev točk. Jasno, ta zmaga je potem še posebej sladka, vendar kako ste vi videli dvoboj?
Ja, naša zmaga je definitivno sladka, ampak vsekakor ne želimo zmanjševati danes zelo kakovostne predstave Domžal, ki so bili zelo dober nasprotnik, tako kot ste dejali, smo v nekih fazah trpeli. Daleč od tega, da smo mi odigrali danes najboljšo našo tekmo, smo pa vsekakor bili vztrajni, postajamo zrela ekipa, tekmovalni smo in na koncu se je to obrestovalo. Mislim, da tudi na račun fizike, na račun spet nekih posrečenih rotacij, prisiljenih, neprisiljenih, smo verjeli, smo želeli, da se bo ponudila priložnost, predvsem potem, ko je naš vratar in tudi celotna obramba, celotna ekipa, ki je garala v drugem polčasu, obdržala pri ničli. Dober pokazatelj, da smo obdržali ničlo, še toliko boljše. Najlepša hvala in še enkrat čestitke. Mr. Milan, another match when we can say that you didn't get probably what you deserved on the pitch. A lot of missed chances, clear chances, a lot of created chances on the other hand, but still a hard result to take, right? Yes, I just saw the stats, and we had 13 corners. We had 9 shots. The first half we hit the post. We had 53% of the possession. We were better in every segment of the game. But we are in this situation where when we deserve more, we don't get it. And in the last minute, we just lost concentration on one side of the field. We didn't adjust well, and from there, we conceded. So, what to say? I think the performance was there. This week, we had a closer look to what we were doing right and wrong, and we changed so many things. I think people could see today that we changed so many things, that we were more solid, still disciplined in defense, but solid. We were keeping the clean sheet throughout the whole game, the entire game, and but it's not enough. So we just have to continue. It's a tough situation that we are. We know that, but we have to continue because you could see today the improvement of the team. But yeah, I'm lost in words when it comes to this moment where we were better and we couldn't get the result. It's a tough question, I believe, but still, now it's a chance, or what must be done is talk with the players psychologically. Probably something needs to be changed because this is the toughest moment. Now we all know that 6 defeats in a row, it's a situation that no one wants to be in, but the question is how to get out of it. Well, we spoke to the players this week, and we were committed. We knew that we had to be together, especially this game was like a final for us, and we knew that we had to change. This was the turning point for us, and even with that, we obviously, as I said, we didn't get the result, but I think psychologically now it's very important to stay together as a team. And for sure keep fighting. You know, again, it's a difficult situation at this point, but this is the only thing that we can do because I really believe that with the changes that we had, we were better today. But 6 losses in a row is not easy. We still don't know actually the new, let's say, ownership in Domžale, so maybe you are the right person to ask this. How is the new board reacting to this? How are they accepting that this is a process? What's their view on the beginning of the season? Results are not there. There are matches that are probably or for sure better than the results shows. What's their reaction? Look, when you're in a situation like this, nobody wants to be in this context, in this scenario. They come to training sessions. We are together. They see that we are doing a good job. But obviously they don't like that we are not getting results. That's for sure. They are supporting us, but we need to be realistic with the scenario, with the context, with the situation. Again, as I said, and we need to know that we have to turn this around. This is not how we can continue. So again, they come to the training sessions and they see that we are doing a good job there. But then obviously that needs to be done on the field, during the weekend in the game. So. Yeah, again, they support us, I would say. But yeah, I think we just need to turn this and get the result very soon. Thank you very much and good luck. Thank you.